tubahaye kaze kandi tunabaramutsa bene data bavandimwe mudukurikira kuri channel ya Kabatiza TV and Radio. Reka tuganire hejuru y'ijambo ry'Imana riri muri Tito 2:12. Turavugana akanya gato hejuru y'iryo jambo. Tito 2:12 cyangwa duhere ku murongo wa 11. Aravuga ngo nkuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, utwigisha kureka kutubaha Imana nirari ry'ivyisi, bukatwigisha kuja twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe ca none. Amen. Ubuntu bw'Imana niki? Hari umugani nigeze numva w'abahungu babiri bavukanaga b'amahasha jimo. Bukeye umwe aba umukizwa kurikira Yesu Kristo, uwundi yigumira mu byaha, amwa inzoga, aba umwibyi. Bukeye ariba, aza yirukanka mu gicuku bamukubise, bariko bamwirukana yakomeretse. Ashitse mu nzu ahasanga mugenzi we wahoraga amwigisha kuva mu byaha no kumenya Yesu Kristo. Aramubwira ati ndakurikiwe kandi nari nibye, bishoboke ko no kuhasiga ubuzima no buhasiga. Urya mugenzi we yambura amahuzu yari yambaye arayamuheza, yambara amahuzu ariho inguma z'amaraso. Abariko bamuhiga bashitse baramufata bamushira muri gereza. Bukeye bamusomera urubanza, bamukatira urwo gupfa. Yabasabye ikintu kimwe, arabwira ngo mureke nzogandire na mwene wacu mbere yuko munica. Baramwemereye bamutumaho. Ashitse muri gereza yaramubwiye ngo njewe ngiye gupfa kandi ngiye kwicwa n'ibyaha wakoze. Barandasa amasasu wari kuraswa, bampambe mu isanduka wari guhambwamwo. Ndagusaba ikintu kimwe gusa, naje ubuzima narimbayeho kwisi ugenda ububemwo, ubuzima bwo kudakora ibyaha, kutanywa inzoga, uje mu buzima bwo gusenga Imana, nico gusa ngusabye. Nuko akigerageje kuvuga ko ari we wibye birananirana, urubanza rwari rwamaze gusomwa. Mwene wabo aramurasa arapfa. Wasigaye yari afite devoir yo kubaho ubuzima bwa mwene wabo. Ubwo n'ubuntu yagiriwe. Ubuntu novuga ko kandi muri no si umukuru w'igihugu cyangwa se president de la République hazagera igihe agatanga imbabazi, ibyo bita grâce présidentielle, agafata abantu bari barakatiwe akabaha imbabazi, bakavamo bagataha ntaco batanze, bakaja kubaho ubuzima bari babayemo mbere yuko bafungwa. Iyo dusoma Bibiliya, hari umupasiteri nigeze numva wigeze asobanura ubuntu bw'Imana, umukozi w'Imana. Aravuga ngo ni nk'umugwayi w'umukene wapimwe ingwara ikomeye yo kuja kwivurizwa mu gihugu ca kure, adafite n'urumeya. Hanyuma hakaza kuza umugira neza akamuheza umuti, akamusaba kumwa yubahirije amabwiriza. Aramubwira ngo nawumwa azokira. Wa mugwayi akawufata, bakamwishurira ikiguzi ca tike, bakamwishurira n'imiti, nta rufaranga na rumwe atanze. Hanyuma ubuntu bw'Imana twagiriwe, Yesu tumaze kuba condamné à mort, twari twarakatiwe.
kuko birizi ivuga ngo twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro turi kure y'amasezerano y'Imana rurema, ni mu Baefeso akavuga ngo ubuntu bw'Imana nibwo bwadukijije. Ubuntu bw'Imana ni imbabazi tutari dukwiriye, ni faveur imerite, ni imbabazi tutari dukwiriye kuko twari condamné à perpétuité. Yesu Kristo arazagura urubanza, afata igihano cari kuri twe, acishiraho wewe ubwe par condition, adusaba kumwizera, hanyuma twamara kwizera tugahabwa ubuntu n'imbaraga z'Imana ziduha kugenda dukira, twitandukanya n'ibitekerezo, twitandukanya na mentalite twabagamo, twitandukanya n'imvugo n'imitekerereze ishaje, twitandukanya n'ububata bw'ibyaha twari turimo. Niho harya hazavuga ngo yasanze nigaragura mu ivata ryanje, aravuga ngo mwana baho. Yesu Kristo atugirira imbabazi. Icambere ubuntu bw'Imana ni umuti Imana yatanze ku bantu bose babishaka wo kudukiza ibyaha twari twarakuye kuri sogokuruza Adamu wa mbere. Twizera Yesu Kristo tukinjira muri Adamu wazanye ubugomboro, akatugombora icaha ca Adamu, hanyuma tugatangira kubaho ubundi buzima butari muri kamere y'icaha, tukagira undi mutima wanga, usuzugura, uzinukwa ibyaha uko tugenda dusabana n'Imana. Kuko Tito yaravuze ngo, Paulo yandikira Tito yaravuze ngo ubwo buntu bw'Imana nibwo soko y'agakiza ku bantu bose. Ariko ikibabaje abantu benshi siyo soko bariho, siyo soko bavomamo, siyo soko bamweramo. Hari izindi soko bariho zituma bakomeza kugira imbaraga ziri charnel kuruta uko bogira imbaraga ziri spirituel, imbaraga z'umwuka. Kuko Paulo yandikiye Tito aramubwira ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Haleluya. Bidusaba ko tuba kuri iyo soko y'ubuntu bw'Imana, tukizera Imana kandi tukizera ko ibyaha byacu Yesu yabyikoreye. Nukuvuga ngo uwahawe ubwo buntu azabohoka kuri za kamere, azabohoka ku ngeso, azabohoka kuri comportement zitari zo zidahwitse, azabohoka ku mico. Kandi ubwo buntu hari inzo butatwemerera. Paulo yandikiye itorero ry'i Roma, yandikiye Abaroma 6, hari amagambo yababwiye bari bafite confusion y'ubwo buntu. Kinge n'abantu muri iki gihe bafite confusion. Hari ababwiriza ko ubuntu bw'Imana bwabonetse, uko zicaha nta kibazo, twarababariwe, byararangiye. Ariko Paulo yandikiye Abaroma nabo bari ko batekereza nkawe, arababwira ngo tuvuge iki? Tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage ntibikabeho? Mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? Nimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe. Nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, aba ariko natwe tugendera mu bugingo bushya. Nukuvuga ngo iyo wakiriye ubwo bugingo, wakiriye uwo muti, wanyoye uwo muti, ugenda uguhindura musha, utandukana na kamere ya kera ukambikwa indi kamere ya Kristo. Niyo Paulo yanditse aravuga ngo si jewe uriho, ni Kristo muri nje. Nukuvuga ngo iyo wakiriye ubwo buntu, ntabwo ari we ubukibaho, ni Kristo uba akorera muri wewe. Iyo twakiriye ubwo buntu, muri Yohana wa mbere 2:4 haravuga ngo uvuga ko amuzi ntiyitondera amategeko ye ni umubeshi, ukuri ntikuri muri we. Umuntu wese uvuga ko azi Yesu, umuntu wese uvuga ko yizeye Imana ariko ntiyitondera ijambo ry'Imana,
agakora ibyaha, akivuruvunza mu byaha, akagendera mu mafuti, nta mutima umucira urubanza, atibuka Yesu Kristo ku musaraba, wababesha aba ari umubeshi. Yesu ntatwemerera gukora icyaha. Haravuga ngo iki nico kitumenyesha yuko tumuzi, nuko twitondera amategeko ye. Kitumenyesha ko twamenye Yesu n'ukwitondera ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ritubuza gukora icyaha. Iyo dusoma muri Yohana, urwandiko rwa Yohana rwa mbere 1:7 nanone haravuga ngo ariko rero iyo tugendeye mu muco kuko nayo ari umuco, tuba dufatanije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwezaho ibyaha byose. Amina. Ni ukuvuga ngo iyo turi muri Kristo Yesu tugenda tuzinukwa ibyaha, tugenda ducika ku ngeso, tugenda tubabasha, tugenda twambara iyindi mitekerereze, izindi mvugo, iyindi myambarire, iyindi mibereho. Ni ukuvuga ngo Yesu, ubuntu bw'Imana ni umuti uzugenda utwigisha, uzugenda uduhindura, uzugenda udutunganiriza gusa na Kristo. Kuko Pawulo yandikiye Abefeso arababwira ngo nkuko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Ni ukuvuga ngo Imana yaraturemye, ituremeye imirimo myiza, apana imirimo mibi, apana imirimo y'ibyaha, apana imirimo itariyo. Abigisha ubuntu bw'Imana ukundi ni abantu bagoreka ubutumwa bwiza. Ce sont des fausses doctrines, ce sont des hérésies. Bibiliya ivuga ko mu minsi izaza, mu minsi y'imperuka ariyo yiyiturimo, hazaza abigishwa b'ibinyoma bakigisha izindi nyigisho, kandi ngo bakayobya benshi. Pawulo yandikiye Timoteyo wa mbere 4 aravuga ngo ariko umwuka w'Imana avuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushe. Mani tubabarire. Ni ukuvuga ngo uko bakora ibyaha niko bashaka abandi bazarimbukana nabo, niko bashaka abandi bayobana nabo. Kuko Bibiliya iravuga ngo kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya, yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiziriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri, bazayoba bakurikize imigani y'ibinyoma. Uwo ni Pawulo ari kwandikira Timoteyo wa 2:4 no 4. Kuri 5 yaramubwiye ngo ariko wewe hoho wirinde muri byose, wemere kurengana, ukora umurimo umubwiriza butumwa bwiza, usohoza umurimo wawe wo kugabura iby'Imana. Hariho abantu benshi bagogomewe n'imiryango, hariho abantu benshi bagogomewe n'inda zabo. Inda zabo ntiziborohereza, ntizibareka bavuga ukuri kw'Imana, bavuga izindi nyigisho zihwanye n'irari ryabo bigisha, kugira ngo boye gutakaza amadini, boye kugabanukirwa n'abayoboke b'amadini, ariko bazi neza ko bariko babayobya. Mwene data muvandimwe, muri iyi minsi hari inyigisho z'abantu bananiwe iyi nzira, bashaka kuyobya benshi, bashaka abakiriya, bashaka abasangirangendo, kugira ngo bose bagume biyandavuze, base ntihagire ucira ubundi urubanza. Hariho abantu basuzugura ubuntu bw'Imana, bashishikariza abantu gukora ibyo bishakiye, bavuga ko ubuntu bw'Imana bwabonetse. Yuda yandikiye bene wabo, ni ku rwandiko rwa Yuda sura ya 1 no 4 utegera aya magambo. Yaravuga ngo nkuko hariho bamwe baseseye muri mwe rwihishwa, bagenewe kera gucirwaho iteka, n'abantu batubaha Imana, ntibaza batinya kunywa inzoga
ntibaza batinya gusambana, ntibatinya kuroga, ntibatinya gukora ibiteye isoni, ntibatinya kwangana, ntibatinya kugira ishari, ntibatinya kugambanira abandi. Abo bantu bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke, bakihakana Yesu Kristo ari we wenyine databuja n'umwami wacu. Havuze ngo ndashaka kubibutsa, nubwo byose hari ubundi mwigeze kubimenya, yuko umwami Imana imaze gukirisha ubwoko bw'Abisiraheli, kubakura mu gihugu cya Egiputa, hanyuma irimbura abatizeye n'abamarayika batarinze ubutware bwabo, ahubwo bakareka ubuturo bwabo. Ibarindira mu minyururu idashira no mu mwijima w'icuraburindi, kugira ngo bacirweho iteka ku munsi ukomeye. Ni ukuvuga ngo Imana ntiyatinye gucira abamarayika urubanza. Imana ntiyatinye kurimbura Sodoma n'i Gomora. Abo bantu bagore ku buntu bw'Imana, bakora amakosa, batakimenya yuko imbere y'ubwoko bw'Imana ari ahera hahera, mu itorero ry'Imana ari ahera hahera. Bakora ibyo bishakiye, bakegera uruhimbi. Bakora ibyo bishakiye, bakabwiriza, bagatamba, bagasenga. Bakora ibyo bishakiye, bagahanura. Bakora ibyo bishakiye, bakaja mu ivugabutumwa. Abo nta kindi gisigaye usibye gucirwaho iteka. Bene data bavandimwe, twoye gukerensa, twoye gusuzugura ubuntu twagiriwe. Pawulo yandikiye Abefeso arababwira ngo ubuntu bw'Imana nibwo bwadukijije. Iyo wakiriye ubwo buntu, bugenda bukwigisha gutungana, ukagenda usa na Yesu. Mwene data uri kunumva uyu munsi, aya masaha, uyu mugoroba cyangwa se iki gitondo, bivana naho uherereye, ubuntu bw'Imana butwigisha kuva mu mico itajanye n'ijambo ry'Imana. Ubuntu bw'Imana butwigisha kuzinukwa ibyaha. Ubuntu bw'Imana butwigisha kwitahura. Ubuntu bw'Imana butwigisha gutahura igorigota. Ubuntu bw'Imana butwigisha kwibuka ijoro Yesu yaraye i Getsemani. Ubuntu bw'Imana butwigisha Pasaka, ukuntu Yesu yaducunguriye igorigota ku giti. Ubuntu bw'Imana butwemeza ko turi abanyabyaha, tukareba Yesu ku musaraba, tukareka kunangira imitima, tukihana, tugakira, tukabohoka. Ubuntu bw'Imana bukatugeramo. Mwene data, muvandimwe muri Kristo Yesu, wewe unumva aya masaha, utahura ubuntu bw'Imana twagiriwe. Ibyo byaha wakoze, ayo mafuti wagendeyemo, ubuntu bw'Imana burashobora kukubohora igihe wizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, buri munsi, buri saha, ukazohora umusenga buri munsi.